Na osnovu glasova u anketi Svetske rukometne federacije, Svetlana Kitić je 2010. godine proglašena za najbolju rukometašicu svih vremena, sa čak 84,1% glasova. Nijedan drugi srpski sportista nije doživao takvo priznanje do sada. Igrala je za jedinstvo iz rodne Tuzle, ali je najveće uspehe postigla s Radničkim iz Beograda. S Radničkim je 1980. i 1984. osvojila kup evropskih šampiona, a 1986. kup pobednika kupova. Od 1980. do 1985. igrala je u svim finalima u kojima je Radnički učestvovao. Igrala je za jugoslovensku reprezentaciju na Olimpijskim igrama 1980. u Moskvi i 1984. u Los Angelesu. U bogatoj sportskoj karijeri osvojila je brojne kolajne. Srebrna medalja u Moskvi, zlatna u Los Angelesu, srebrna na svetskom prvenstvu 1990. u Južnoj Koreji. Za najbolju mladu igračicu sveta proglašena je 1977. godine, a za najbolju rukometašicu sveta 1988. odlukom Svetske rukometne federacije. Bila je narodna poslanica u Skupštini Srbije.